Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yagejejwe imbere y'urukiko aburana ku byaha bibiri aregwa ari byo icyaha cyo kwakira indonke ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Itegeko ryo mu mwaka wa 2018 ryerekeye kurwanya ruswa risobanura indonke nk'ikintu cyose gisabwe, gitanzwe, cyakiriwe cyangwa se gisezeranyijwe kugira ngo mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakorwe cyangwa se hatagira igikorwa. Bamporiki akaba yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2022 yambaye imyenda y'ubururu bwijimye kuva hasi kugera hejuru ndetse na rinete z'amaso nk'uko bisanzwe. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe, urubanza rwasobanuwemo byinshi cyane mu buryo burambuye ku bijyanye n'ibyaha byose Bamporiki aregwa. Nk'uko byari biteganyijwe saa 2 za mu gitondo Bamporiki yari yageze mu cyumba agomba kuburaniramo. Saa 2:12 inteko iburanisha yari itangiye iburanisha maze umucamanza atangira abaza Bamporiki n'imyirondoro ariye koko nawe arabyemera. Bitandukanye nuko ubushize yari yaje atunganiwe, uyu munsi Bamporiki yari yunganiwe na Maître Evode Kayitana ndetse na Habyarimana Jean Baptiste. Uruhande rwa Bamporiki rwabanje kugaragaza inzitizi ku bubasha bw'urukiko aho basobanuye yuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutagombaga kuba rwo ruburanisha urubanza ahubwo ko rwagombaga kujyanwa mu rukiko rw'ibanze. Uwunganira Bamporiki yasobanuye yuko basanga muri uru rubanza ikiburanwa ari ikibazo cy'uruganda rwa Gatera Norbert rwafunzwe n'umujyi wa Kigali kubera kutuzuza ibisabwa. Rwakomeje rusobanura yuko icyo gihe ibyo byose biba uregwa ari we Bamporiki yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, bityo rero ko atakabaye bazwa ibyo bibazo kuko atari umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom cyangwa se ngo wakora mu mujyi wa Kigali ari we nyine wafunze urwo ruganda. Uwunganira Bamporiki kandi yavuze yuko igitumye akurikiranwa ari uko yahuje Norbert ndetse n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire n'ibikorwa remezo ariwe Dr Merari Mpabwa n'amaguru, ngo hanyuma rero nyuma Bamporiki akaza guhabwa amafaranga nk'ishimwe ry'uko yabaye umuhuza aho kuba indonke nk'uko byiswe. Uyu wunganira Bamporiki kandi yavuze ko Bamporiki atigeze akoresha ububasha n'ubushobozi yari afite mu kwaka indonke kuretse kuba umukiriya we yarabaye umuhuza hagati y'abacuruzi n'umwe mu bayobozi bashoboraga gutanga igisubizo, nta kindi yakoze. Ubushinjacyaha nabwo bwahawe umwanya. Umushinjacyaha yasobanuye ko ikirego gishingiye ku byakozwe na Bamporiki wakoresheje ububasha ahabwa n'amategeko kugira ngo hakorwe imyubakire itujuje ibisabwa bitandukanye n'ibyunganira Bamporiki yavuze ko ari uguhuza abantu hagamijwe icyiza. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko umwanya w'umurimo Bamporiki yari afite ari wamworohereje kugira abategeka barimo Vice Mayor kuza maze bagahura. Bwasobanuye ko Bamporiki yari yijeje Gatera ko uruganda rwe ruzafungurwa, bityo akaba yarabikoze abyizeye yuko yari afite ububasha ahabwa n'itegeko. Naho ibyo kuba Bamporiki yaratanze serivisi hagendewe ku bucuti, ubushinjacyaha bukaba bwasobanuye yuko atari byo, uko ahubwo na mbere yo kugira ngo uruganda rufungwe Bamporiki ari ubwo watanze amakuru nuko nyuma aragaruka abwira nyiri uruganda yuko yamufasha rugafungurwa nyamara ngo yaragize uruhare mu gufungwa kwarwo. Bityo ubushinjacyaha bukaba bwavuze yuko nta bucuti bwari buhari ahubwo hari hagamijwe gusaba indonke. Maître Jean Baptiste Habyarimana uri mu bunganira Bamporiki yongeye guhabwa umwanya avuga yuko ikirego uwo yunganira aregwa ari uko inshuti ye Gatera yaje akamureba yarangiza akamubwira yuko uruganda rwe rwafunzwe kandi Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ari ushobora kurufungura. Ngo Bamporiki nyuma yo kumva ikibazo cy'uwari inshuti ye yahise amubwira yuko na Vice Mayor ari inshuti ye kuva kera, bityo ko azamwegera maze akamufasha. Gusa ngo ntabwo ajya kwa Vice Mayor yigeze amubwira ko hari amafaranga y'indonke bazahabwa na Gatera. Icyo gihe nyine wari wafungiwe uruganda ngo ntayo yari yamwemereye mu gihe babongeye gukomorera uruganda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe umwanya wo kwiherera maze rwanzura yuko rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Umucamanza yavuze ko hashingiye ku kuba Bamporiki yari umukozi wa leta ndetse akaba yarananditse inyandiko yemera yuko yakiriye indonke. Isano ya Bamporiki na Norbert Gatera urebye niyo shingiro ya kino kibazo. Uruhande rwunganira Bamporiki rwagaragaje yuko we na Gatera Norbert bari basanzwe ari inshuti kuva kera ndetse ngo banagabiranaga inka. Gatera nk'umuntu ufite uruganda ku Gisozi rukora ibinyobwa mu mwaka wa 2021 umujyi wa Kigali wararufunze.
Iki gihe bamuhaye ibaruwa igaragaza yuko uruganda rwe ruzize kuba rutujuje ibisabwa. Ibyo ngibyo nibyo ubushinjacyaha bwavuze yuko Bamporiki yari ari inyuma. Maître Habyarimana yahawe umwanya maze avuga yuko icyo gihe Gatera yitabaje inshuti ye Bamporiki amusaba kumuhuza na Vice Mayor Mpabwa n'amaguru kuko ari we wari ufite mu nshingano ze kuba rwafungurwa. Ku bijyanye na miliyoni 5 Gatera yahaye Bamporiki, Maître Habyarimana yavuze yuko atari indonke kubera yuko bari basanzwe ari inshuti, ahubwo yamuhaye amafaranga nk'uko ushobora guha inshuti yawe ishimwe, cyane ko yari yamuhuje na Vice Mayor Mpabwa n'amaguru. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko hari n'izindi miliyoni 10 Gatera yahaye Bamporiki muri 2021 kugira ngo hafunguzwe umugore we wari wafunzwe bifitanye isano n'urwo ruganda. Ibi ngibi byose ni gute byaje kugera imbere y'ubugenzacyaha maze Bamporiki agatangira gukurikiranwa? Umushinjacyaha yavuze ko icyaha kijya gukurikiranwa Gatera ari nawe ufite uruganda rwitwa Nobel Business Group rutunganya inzoga, yandikiye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB maze atanga ikirego cy'akarengane akorerwa na Bamporiki. Yavuze yuko amutoteza amusaba ruswa ngo natayimuha azafungisha ibikorwa bye. Yabishinganishaga rero avuga yuko umunsi byafunzwe azaba ari Bamporiki ubyishe inyuma. Ibyo bikorwa rero bikaba biri mu ruganda rukora za gin n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi. Nyuma y'iminsi 8 Gatera atanze ikirego muri RIB, Gatera yandikiye n'umujyi wa Kigali ko uruganda rwe rwafunzwe kubera ko rutujije ibisabwa ku makuru yatanzwe na Bamporiki. Yigiriye inama yo gushaka Bamporiki ngo amufashe kuba rwafungurwa, maze icyo gihe amubaza amafaranga yatanga kugira ngo ibikorwa bye bidafungwa. Bemeranyije guhurira muri Grand Legacy Hotel, maze Bamporiki amwizeza ko ari buze kumuhuza na Vice Mayor ariwe Mpabwa n'amaguru yarangiza akamufasha gufungura urwo ruganda. Ku mugoroba ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2022, Gatera Norbert ari kumwe n'inshuti ye bahuye na Bamporiki ari kumwe na Mpabwa n'amaguru. Icyo gihe Bamporiki yasabye Gatera kujya kuzana ayo mafaranga, hanyuma yahagejeje Bamporiki atanga itegeko ry'uko bayashyira kuri reception. Ubwo bari bicaye muri iyo hotel ari bane bakomeje gusangira kugeza saa 6:24 z'ijoro zo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka wa 2022. Iki gihe basohotse kubera ko Gatera yari yamaze gutanga amakuru ku bagenzacyaha ba RIB, bahise bafatira muri parking. Hanyuma amafaranga amwe afatirwa mu modoka ya Mpabwa n'amaguru, andi mu modoka ya Bamporiki, ni mu gihe andi yarakiri kuri reception y'ino hoteli. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Bamporiki abishaka yitwaje yuko ashobora gufungisha uruganda rwa Gatera Norbert maze akamwaka indonke ya miliyoni 10 kugira ngo atazatanga amakuru kuri urwo ruganda. Bwasobanuye yuko kuba Bamporiki amaze kubona ko Gatera atamuhaye indonke ya miliyoni 10 yihutiye gutanga amakuru ya Vice Mayor Mpabwa n'amaguru, bityo ahita ajya gufunga urwo ruganda. Ubushinjacyaha bwagaragaje yuko kandi yitwaje ububasha yari afite, Bamporiki yahamagaye Vice Mayor Mpabwa n'amaguru ngo aze bahure na Gatera Norbert amufungurira uruganda. Iki ni ikimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho ubwo Bamporiki yabazwaga mu bushinjacyaha, yivugiye yuko ari we watanze amakuru kuri urwo ruganda. Ikindi Bamporiki yabwiye Gatera ko aramutse amuhaye ayo mafaranga uruganda rwe rwafungurwa ubundi agakora akiteza imbere, na Bamporiki akajya agira ikintu abonaho. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, umushinjacyaha yasobanuye yuko ubwo umugore wa Gatera yari yatawe muri yombi, Bamporiki yamusabye miliyoni 10 kugira ngo abashe kumufunguza. Ni ibintu ubushinjacyaha buvuga yuko Bamporiki ubwe yabyiyemereye ubwo yabazwaga. Bwana Bamporiki yiregura yavuze yuko yemera kwinjira cyaha rye ryahereye ubwo yamenyaga ko yagenewe amafaranga, hanyuma akanasabwa yuko ashyira kuri reception ya hoteli bari barimo akanemera kuyakira. Ariko kandi avuga yuko ntacyo yakoze kugira ngo uruganda rufungwe cyangwa se rufungurwe kuko atari wari ubifitiye ubushobozi. Bamporiki yasoje asaba imbabazi agira ati, ndasaba imbabazi mvuga yuko ndamutse nzihawe zazambera igishoro mu buzima nsigaje kugira ngo ngire umumaro mu muryango w'Abanyarwanda. Umushinjacyaha yavuze yuko agomba gusobanuka neza icyaha Bamporiki yemera icyo ari cyo, niba ari ukwakira impano ariyo yeza ndonke cyangwa se nanone indonke. Maître Habyarimana wunganira Bamporiki yahise asaba ko urukiko ari urwo azatanga inyito y'icyaha nk'uko bisanzwe bikorwa. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwemeza ko Bamporiki ahabwa ibyaha byo gusaba ndetse no kwakira indonke ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite,
bityo agahanishwa igifungo cy'imyaka 20 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki we yasabye urukiko kumwumva ndetse no kumugabanyiriza ibihano kugira ngo azagire icyo amarira umuryango nyarwanda ndetse nawe ubwe agira icyo abasha kwimarira. Ubushinjacyaha bwavuze yuko bwumvise ko Bamporiki atemera ibyaha aregwa 100%, bityo ko butigeze butekereza ku kumugabanyiriza ibihano avuga. Umushinjacyaha kandi yavuze ko impamvu nyoroshyacyaha zemezwa n'umucamanza hagenderwa ku mategeko, bityo ashobora kuba igabanywa ry'ibihano ku mpamvu zemewe n'umucamanza. Maître Habyarimana wunganira Bamporiki yasabye ko urukiko rwazaha agaciro impamvu nyoroshyacyaha ku ngingo z'ukuregwa yemera icyaha kandi akanagisabira imbabazi, akazahabwa igihano kitarenze igifungo cy'imyaka 5 isubitse. Saa 5 n'igice perezida w'urukiko yanzuye yuko urubanza ruzasomwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka 2022. Edouard Bamporiki yahagaritswe mu bagize guverinoma muri Gicurasi ndetse ahita atangira gukorwaho iperereza, anategekwa kutarenga imbibi z'urugo rwe. Nyuma yo gutunganya dosiye, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwayishyikirije ubushinjacyaha ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka 2022. Ubwo yahagarikwaga mu kazi, Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga maze asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera yuko yakiriye indonke. Yaragize ati: nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe, nshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba ntafite irindi jambo navuga uretse kubasaba mwese imbabazi. Ati: ndatakambye. Umwe mu bahise basubiza kuri ubwo butumwa witwa Yumva Jean Paul yaragize ati: imbabazi z'Uwiteka nabo yahaye ubutware zikubeho kandi ntukongere gukora ibisa nk'ibyo kundi. Perezida Kagame isakomoza ku butumwa bw'uyu ko ibyo avuga rwose byumvikana, ariko ko Bamporiki amaze gusaba imbabazi inshuro nyinshi. Aho Perezida Kagame yagize ati: ibyo uvuga rwose bifite ishingiro, kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi bitari uguhora mu bibuga aho rusaba kubabarirwa. Ibya Bamporiki niko bimeze, hari n'abandi bameze gutyo. Umuntu wese yakora icyaha, ariko no kukirinda birashoboka, guhanwa nabyo birafasha. Icyaha Bamporiki aregwa cyo gusaba ndetse no kwakira indonke giteganywa kandi kiganishwa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeranye kurwanya ruswa. Iyi iteganya yuko umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo aribwo bwose indonke iyo ariyo yose kuri we, ku wundi muntu, cyangwa se wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa se adakora ikiri mu nshingano ze, cyangwa yifashishije imirimo yo kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa, abakoze icyaha. Ibi ngibi yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Iyo byakozwe kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kandi kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse, yakiriye cyangwa se yatanze.